I ljudi, ovo je nastavak prvog dela od drugog dela. Ajmo da ga barem završimo što brže možemo. Tako, uputili smo sebe, nema briga, sada ću sve prvo ovo kupimo. To će biti malo kraće. Uputili smo ga. I sad mi samo treba da krenemo po ovoj dvojici. Budala. Mora je da padne. Četvrtila sam neki takav potez. Ja mu samo da uputim još ova 3. I radimo sve dodatim da bih to primali. Uhvatili smo svoje troje. Nadam se. Da, jesmo i dobili smo novi kopci. Ok, znači to je to što se izgleda možda tiče video. Ne znam da li da uradimo još jedno lovo, ali ipak neću. Ipak ću da sad spremam da idem kod babe. Neću se vidim, to ću tek sljedeći put. To biti sve ovo. I to je to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!